Hurmatlı elcü, hurmatlı elcü. Mınakey, uşunça magan işenip, uşunça el toптolup, meni uşul жерге чыкырып атканыңыздан кийин ишеним көрсөтүп, magan da угуп койгула. Men aytkandı kılgıla. Men tуура эмес жолго үндөбөйм, туура эмес жолго сүйрөп кетпейм силерди. Только туура жолдон алып кетем. Hurmatly ugandar, ki bugun Sadır'dan aytganына ma'qul bolsаңыздар, 2 aydan keyin Sadır Japarovni prezident qilamiz. Bugun kechinde уже Sadır, Xudo xolasa, mamlakatimizning prezidentining millatini atqaruvchi Amin. Rayimli Allah Taala. Bola chaqa tuğan urug ele jurtu zaman qila ko'r. Qirg'izistonimiz yaxshi mizamda yo'lga tushib, Qirg'izistonimizning boshida el jurt deb boshini sayib ishlay turgan yetakchilarimiz bo'lishini Alloh Taolo o'zing buyurib nasib etadi.